Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Alhamdulillahil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma fasalli wa sallim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'da. Ulama anal kiram al-a'izza wal ajilla, para alim, para ulama, akhussu bidzikri wa ta'zim, pengasuh lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Bayan, Hadratal Mukarram wal Muhtaram Kiai Kahiri, sareng setuju keluarga besar Pondok Pesantren Al-Bayan, saya sangat abdina amul ja'aki torto'ati, sareng setuju para alim, para ulama, abdina tak nyebut asma setong persetong epon, cuma tak mengurangi rasa hormat. Saya sangat abdina amul ja'aki torto'ati. Pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Benaresep Timur, sareng setuju jajaran juga si ampon sabti hadir Bapak Kepala Desa Lembung Timur. Saya sangat beten kula amul ja'aki tercinta sayangi jajaran asatid sareng ustazah lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Bayan. Sebeten kula amul ja'aki tercinta sayangi penitia penyelenggara pengajian
dalam rangka zikra Maulidir Rasul. Saya sangat beten kula cinta sayangi tor amul jaaki ajunan para rabu hadirin hadirat wali santreh wali murid undangan jemaah pengajian pencinta Islam pencinta ulama pencinta Rasulullah. Se insyaallah ajunan setuju emul jaaki sareng Allah se sangat beten kula amul jaaki. Alhamdulillah asyukur de ajunan Allah dan kula ajunan malam semangkin ekasokani bi Allah akompol tempat se sangat mulja. Eki panika majlis taklim otabe pengajian malam semangkin. Pasera si adebu mulja beni kiai beni ke khori tak langkong nyama gula beni Bukhari coba khori Muslim. Si adebu muljah beni kiai pasera Gusti Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi sekat di madhabuna Rasulullah majlis taklim otabe pengajian akatia malam semangkin edebu aki raudhatun min riyadil jannah, kebunan setengah dari kebunan swarga. Secara zahir ajunan malam semangkin toju etana toju eteker toju ekorse toju etehel keramik, tapi secara hakikat ajunan malam semangkin toju neng lembeng malaikat. Amin kok teh. Mi cengeng beden apa teh? Amin Allahumma mancer muka. Akompolaten kula ajunan tempat mulja kak dintoh akompola sampai pagi kaswarga bingking Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, pondok pesantren Al Bayan malam semangkin mabode pengajian dalam rangka memperingati kelahiran manusia seluar biasa, manusia sesampurna baik zahir ataupun batin, manusia seluar biasa baik dari segi fisik maupun secara akhlak. Pasera Gusti Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Rasulullah Nabi Muhammad kak dinto manusia seluar biasa baik secara fisik maupun secara akhlak. Dari segi fisik Rasulullah kadinto luar biasa Pak. Rasulullah kadinto ganteng, tada segenteng katia Rasulullah. Rasulullah soga, Rasulullah wibawa, tada segenteng katia Rasulullah. Nabi Yusuf genteng,
Nabi Yusuf ni kegenteng. Saking gentengan Nabi Yusuf, mun beda orang bini perapan rak ngerak apel temun umpama, pas beda Nabi Yusuf lebet tanang ikening kerak tek kerasa. Saking gentengan Nabi Yusuf, mangkana Al-Quran pas disebut lagi, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Jan santre bacaan nikah kening kebei mahabbah. Mun ibaca 111 kalih make orang bini nabengi kuah. Kalaben syarat baca 111 kalih ce anyabeh. Ya mati pendem. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah luar biasa. Sera Rasulullah manusia pak. Keng manusana ta akatia jen kula ajunan. Basyarun la kal basyar. Mun manusana manusia keng tak akadia manusia benar resep temur pada manusia. Contoh Rasulullah apelwan sampian reng benar resep pada apelwan keng pelona Rasulullah lain lebih room etembeng misip lebih room etembeng minyak kasturi pelona sampian ya sakras akitibi we. Allahumma sholli ala Muhammad. Secara fisik Rasulullah luar biasa, secara akhlak Rasulullah ini luar biasa. Rasulullah pemimpin sebetul-betul sukses, lebih sukses etempeng pemimpin-pemimpin selain Nabi Rasul sesagemi nika paling sukses Rasulullah. Contoh Rasulullah nika banyak rajin apa mun ke khoribi nina tak karo dua. Rasulullah banyak. Salah satu dari rajin Rasulullah asmana Siti Khadijah. Siti penyaring teh Siti Khadijah. Le Siti Khadijah nikah bi Allah suwarga siapen istana. Belina boleh. Siti Khadijah bi Allah suwarga siapen istana. Bisa pertama Siti Khadijah tak pernah tormator ka Rasulullah sebelum Rasulullah adebu. Jadi ngakin bu ibu di tendemun bisa. Siti Khadijah tak pernah tormator ka Rasulullah sebelum Rasulullah adebu. Saking orang bener sep bini tak tormator kalake sebelum lake acaca. Bini tak abenta kalake sebelum selake abenta. Beda orang bener sep, orang bini bener sep agak ria. Penyaring beda. Mundeng bini bener sep temur selake kita abenta sebini ladu jus. Engki na bangki. Penyaring ki na bangki. Tung. Dua Siti Khadijah suarana tak pernah tekian ben suarana Rasulullah. Saking sound system
mun Rasulullah suarana 10 Siti Khadijah telok lain ben orang bini bener resep mun reng kanto bereng bini bener resep selake 10 sebini belum polo petok engki na bangki makanya tak langkong bu saya paling bagus orang bini ni kada bunak ulama mun laki datang jelenan pertanyaan pertama sebagus beni dari Kak Dimah. Laki datang pertanyaan pertama sepaling bagus dabun ulama beni dari Kak Dimah. Tapi mun laki datang sepaling bagus pamatur rabini Kak ajunan kasokan panapa. Alhamdulillah. Laki datang ajunan kasokan panapa Kak mun selake ngocak engkok terodeng jeile kebayaki deng jei mun selake ngocak tero kopi kebayaki kopi mun selake ngocak tero jejen seta abau daun iya teret ke kamar. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Siti Khadijah nikah bapak ibu tele apal ka Rasulullah. Rasulullah pelka Rasulullah tak usah adebu. Rasulullah payah tak usah adebu. Rasulullah ngantok tak usah adebu. Siti Khadijah pun apal cara gerak-geriknya Rasulullah. Siti Khadijah pun apal. Tetimun Rasulullah kulina sapenikah Siti Khadijah pun apal. Tetimun Rasulullah pelkak tak usah adebu langsung Siti Khadijah mundut aing. Rasulullah payah tak usah makon Siti Khadijah pun apal. Setong waktu Rasulullah alongku bek miring Siti Khadijah pun apal. Oh Rasulullah ria payah. Langsung Siti Khadijah ka dapur amasa. Parapan Siti Khadijah ka dapur toron malaikat Jibril. Muhammad ka imah Khadijah. Bede dapur Jibril amasa bede napa? Made pasalama Allah ka Khadijah Muhammad. Bede salama Allah ka Siti Khadijah pada Pak Aki Muhammad. Ben beni karo salama Allah kula pole Jibril pada Pak Aki salam ke Siti Khadijah. Subhanallah dari muljana orang bini sampai Allah akirim salam malaikat Jibril akirim salam dari muljana orang bini. Mun orang bini benar September saya rasi akirim salam Allah be ummah pola malaikat akirim salam dimah wah si akirim salam temurna bu bunawi jung jangan utang gula 3 bulan tak majer deh kok engki na bangki. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah pemimpin sesukses perkataan pakonnah Rasulullah nikalakon Rasulullah. Rasulullah nikata makon pak mun Rasulullah tak alakoh. Tetinapa pakon Rasulullah kuah iki panikalakon Rasulullah. Perkataannya adalah perbuatannya. Rasulullah makon lambek, Rasulullah dibi lebih lambek. Pak, Pak, marah jawab. Sabar raro kon gihelu. Ngebul kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah makon lambek, Rasulullah lebih lambek. Makanya dalam setong carita Rasulullah gak dinto bapak tak toman manginep obeng dalem.
Rasulullah tak toman manginep obeng itu lemah. Kapan beda obeng kita nginep langsung eka sedekah bi Rasulullah. Setong waktu Rasulullah salat berjamaah ben sahabat. Mari salat assalamualaikum assalamualaikum kita awirit toron Rasulullah alongku kajelem. Sakejek Rabu boleh awirit ben sahabat. Sahabat mator kasambu. Bedepan apa ya Rasul jaring ajunan biasa na awirit dimin baru kajelem. Semangkin ajunan kita awirit langsung kajelem bedepan apa ajawab Rasulullah sahabat bedepe se eroma du dirham takok jelengi nebi gula eka sedekah gelu. Dadi Rasulullah tak toman manginep obeng. Olah beda orang lenteng gak dia. Oh banyak. Lima orang ah. Olah orang bener serta teman mangin depan PC. Aduh. Ini sabah ilm kasor ki ijoi teh. Engki na bangki. Panyare engki na bangki. Pas beda debu. Ta'amus sahi dawa. Wa ta'amul bakhil da. Mangkat bah beda debu nih ka. Ta'amus sahi dawa. Kakana orang lambe ria obat. Oh. Panyaring. Oh. Jadi mun beda orang lambe abri deeren kasampian tuli deer ruwa obat. Tapi wa ta'amul bakhil da keng mun kakan na orang cerai jia penyakit. Itu mun beda orang cerai abri deeren buang cek kakan penyakit. Ya minta penyakit tadi jaring mun tak dele baru teh beki teh. Engki na bangki. Teretan sedekah nika eka sogi sedekah eka lanjeng umur. Amin kok teh. Orang apa dinari ya? Ibu le ijen tak tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang lebur asadaqah eka soki. Amin. Kula cerita. Beda salah setong Habib asmana Habib Ali Al-Habsyi. Mun Habib ni kama kan nasab dari Rasulullah turun terus turun laki ruah Habib nasab. Mun kiai beni nasab apa nasib. Maki beni toronan kiai kadang dadi kiai tergantung nasib. Gimana? Habib Ali Al-Habsyi ini mun asolat tak toman asolat itu lemah. Kakak emak berjamaah ke masjid. Mangkana teretan termasuk neng seneng nabur lebur na Rasulullah nika salat berjamaah ke masjid. Dah Habib Ali ini kemun asolat ke masjid. Setong waktu keluar dari dalam asolat berjamaah ke masjid. Kun keluar ia ring ngemis. Tahu ring ngemis sampean? Pak tanda ada Bu Habib. Pak mintaan apa mbian ke gula? Pak jawab. Gula minta sarong sayang kui sampian nih Habib. Kula apa je ngaka masjid mun pah sarongnya kalampian pahaga napa bae. Pada ben sampean mangken pas sarongnya buka pahaga apa teh? Tangki. Pada ben ki lamba ki tahun sabita ki tahun petong bolo sampean ki tandi jeding ting mandikan ka somor teh. Ki jarak petong meter sarong le buka. Abeng kang mulos ajeun ka somor pah ngangkui pergeman. Ingat sampean. Ingat teh.
tepak kanin orang bener sepergem rawa tak buat teh. Depak ka somor jareng lambe tak ngangkui sanyu. Apa lambe ngangkui tembok. Dupas nimbe salah aja. Kan tak mungkin deh. Kan nimbe salah aja deh iya. Apa yang terjadi? Pah ngangkui pelkotan ke budi. Aramun tapas ekepek teh. Tinggi iya bos persis bon center botolema. Senisar saya asa saring bini ibu dina gojo melengus teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Torena minta lain na pak. Ule intera bojeng ke masjid. Punten bib minta sarong sayang kui panjenengan. Pamuntut obeng Habib. Nega pak pese melelain ki sepersis benikah. Ngucak ring ngemis punten beb minta sarong siang kui panjenengan. Mun tepak kau ring bener resep kan etapok teh. Salamin tenekan thank you. Panyareng thank you. Napa tindakna Habib? Abeli boleh masuk ke dalam asalenan Habib. Mare salinan tampe sejeng hai beki kareng ngemis. Nika pak sampian muncik maksana kala. Terus Habib sholat berjamaah ke masjid. Kuper dari masjid napa sih terjadi pak? Ya dan telemah Habib pas beda mobil truk parkir itu top terpal. Ngulok salam supir. Assalamualaikum bib. Waalaikumsalam. Di kamma pak dari Jakarta abcina. Napa pak? Made pak rem kerem keajunan. Tinggi buka terpal itrek ternyata satrek posak dari sarung. Nyerah. Subhanallah asodako sarong setong bekas bi Allah egenten anyar satrek. Tore sampian polanin deh. Buka sarung jika bi begingko. Yang pahalebur teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sodako eka soki. 2 sodako eka lanceng umur. Amin kok teh. Mpian nika lapar ngantok na bageng mati ya teh. Ayo semangat. Amin. Ngocak orang bener resep kiai. Cepon ajal ampon etan tuaki. Ki saya tak tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mula ajal depak tak maju tak mundur tapi sengator ajal nikakan Allah engki penyaring engki mula Allah kasokan nambena umur kuleben sampian maste umur kuleben sampian atambe amin kote mayu mulai bekate. Amin Allahumma. Allah mulai ngasokanin setong-setong tak repot mah. Saya coba amin mulol. Magila amin ni mun mulol. Allah mun ngasokanin setong-setong tak repot je. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah mula kasokan di setong-setong kun badati bin fayakun maka pas beda kun beda menggulaban sampian je ninte deh kayak di bahan ninte kun pak kun deh mungkin bangki Nabi Ibrahim lambak pernah lom koloman ben malaikat maut terus pengajian sampai kol berempah kol tong sanggup ereken gendeng kok apa orang yang mati atas pangku. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah lom koloman ben malaikat maut
perapan lom koloman beda tamu dateng nak kena det ngudeten pemuda cabis ke Nabi Ibrahim yola tiwi malaikat maut mulai pemuda ada bu malaikat maut Ibrahim kasih ada tamu iki buru datang ke malaikat maut kak ruwalaku abini ya ada bu malaikat maut Ibrahim pemuda ki buru kak disa tak sampai abini mi seni ke malaikat ampun bede pakon na Allah ka abdina bahwa pemuda kak disa pakon cabutnya benah sebelum na abini oh siapa nih engki totor lekas kalakuna pemuda nikah abini ternyata tak mati Tubun malaikat maut mati sebelum abini sampai abini ternyata tak mati sampai oleh setahun tak mati 2 tahun tak mati 10 tahun kiodi baru mati tinggal oleh 70 tahun jaraan dari si abini tapangki boleh Nabi Ibrahim ben malaikat maut tu ke Nabi Ibrahim malaikat sampian malaikat mi lecek dia Mbak Ibrahim sampean ada bu bahwa pemuda kaisa bakal mati sebelum nak abini ternyata sampai abini tak mati saya mati ya tinggal oleh 70 tahun jaraan dari si abini kan lecek berarti sampean tan beniking lecek Ibrahim kula masuk mangkatanya butuhnya benar pemuda kaisa kula ijikan bi Allah hei Azrail malaikat maut gagal lagi cabutnya benar pemuda roh apa napa Gusti karena pemuda roh asodako pese petong dirham ham sedirham mah bi sengko etambahin umur 10 tahun tetimun petong dirham etambahin umur petong 10 tahun alhamdulillah sampian tero lanjeng umur palebur asodako ya bola penitia dina tero nambah na umur ya bola lah ya tambah iki ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tetina papakona Rasulullah kak disa adalah pekerjaan Rasulullah makon lampe Rasulullah cibi lebih lampe nikah Rasulullah mangkana malam mangken albayan amulot napa mi amulot ke kehiri ke into panjenengan iundang gula ionjeng dalam acara mulot napa mi amulot nikah tanda nampak agi bunga atas lahir Rasulullah penyaring bunga atas lahir Rasulullah ana pemi bunga sampian selamat sabab Rasulullah sampian mulja sabab Rasulullah sampian masuk surga sabab Rasulullah umat Muhammad nika laku masuk surga lu sampian nika lu masuk surga daripada umat Nabi selain Allahumma sholli ala Muhammad beda orang ngucap mulut bid'ah ke nyan sapa bid'ah cek Rasulullah pada amulot mi hitam muci amulot sahabat matur ke Rasulullah ya Rasul ajunan mun are Senin apa sabede apa ajawab Rasulullah sahabat kula apa Senin Kemis nikah polanah katerbien kula Senin berarti Rasulullah pada ngingain dek kakak lahir nah pada amulot keng cara nata agak kula ben sampian alhamdulillah bunga atas labuna Rasulullah
saking tadi Rasulullah celaka orang linteng nih itu lagi ya saking tadi Rasulullah palang sampean teh alhamdulillah Rasulullah Rabu kula ben sampean bisa abidagi kaim masih bagus kaim masih coba kaim masih halal kaim masih haram tapi sabab Rasulullah pemimpin sebetul-betul tanggung jawab saya pikir cuma sampean mulu teh Rasulullah pernah mular dulu sekumen tahu ke sekumen ya dulu sekumen Rasulullah mular elongkui bi malaikat Jibril apa napa Muhammad mati sangat temular ajunan dulu sekumen beda penapa ajawab Rasulullah Jibril kula nangis nika mikirin umat saya tak selamat dak remah umat kula saya tak selamat mular Rasulullah tore kula tanya ke orang benar sep nih beda pemimpin zaman mangken mulai dari presiden sampai ke lebun nangis mikirin rakyat bodoh teh bodoh nangis teh tanya akibi berengah mikir rakyat mbet enjo apa takut tek pole Allahumma sholli ala Muhammad nomor 2 napa mi amulot nampak akin kecintaan dan kula ajunan ke Rasulullah nampak aki bahwa orang sumenep cinta ke Rasulullah orang benar resep cinta ke Rasulullah anak pemun cinta ke Rasulullah man ahabbani kana ma'i fil jannah demun Rasulullah orang mun cinta ka sengko apolong ben sengko iswarga mangkan demun Rasulullah yo syarul mar'u ma'aman ahabba orang reku laku papolong iya akhirat ben burleburna mun lebur ka Rasulullah apolong ben Rasulullah lebur cinta ka ulama iya apolong ben ulama cinta ka artis iya apolong ben artis coba jawab ka imma cinta sampean ka kiai ben ka artis orang nyareng cintaan ki kiai napa ke artis carpak leceknya juga apa ngucap cintaan ke kiai coba sampean ngunceng artis ben ngunceng kiai bejerna kamu larang jangan cintaan ke kiai sampean ngunceng artis salagu mah ayo onceng ayu ting salagu paling 5 menit 30 juta salagu ngonceng ke khori 2 jam 2 seket aja we lebih nah kakek lebih Allahumma sholli ala Muhammad darem memuncinta ke Rasulullah ya napa boy mah orang ini kan mulai buru setong biasa nyebut mololo sampean mulai buru kanu labut saya kebentar labut mololo sampean mulai buru ke ajam saya kebentar ajam mololo mun sampean lebur ke Rasulullah saya kebentar Rasulullah mololo artena lebur maca sholat penyaring lebur maca sholat sholawat nikah antik pak ibu cai di mabui ibu cadok remabui pakun etere mabi Allah
eba cadung tedungan kencer, eba catang gentangan kencer, eba caetalon kencer, eba cadung apa kencer, bahkan maca selawat terwalem tak ikhlas pakun eterema kencer bi Allah amin. Rasulullah pernah debui bi Allah Muhammad tak binto sandi swarga siapa ajunan sandi neraka ajunan sandi alam ben escenario Muhammad ajunan sandi embanji Muhammad ajunan setia jawab si andi engkau siapa Muhammad Rasulullah tak bisa jawab teh jawab tibi bi Allah sengkok ria Muhammad andin orang selebur maca solawat kabaan orang ni kamu lebur maca solawat kata kahajat mak napa saya pentas sampian maca solawat pa banyak ni kan nih bulan di solawat ni ka Qur'iyah liyaki bi sampian kata kahajat minta bahkan nikah sebiasa ia liakin bi para habaib ngaki macam nikah dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya teh Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi daya bakor cengang cekocek kagak teh nyan cinta ke Rasulullah lareng bener sepuk begitu kula wae ngakasina Abu Bakar radhiyallahu an ala kongki ngene magelu pelkat Sayyidina Abu Bakar pernah nampeleng abana tampeleng piar anak pemi tampeleng ngucai Rasulullah dikaniwi Rasulullah Abu Bakar gak dinto cai pun sampean nampeleng abana engki mai tampeleng Abu Bakar jok ngucai ajunan ya Rasul tampeleng dia ki ada bu Sayyidina Abu Bakar lau kana saif qariban minni la darabtuhu bih ontong ya Rasul setian abdina sombong pedang mojak saking setian bede pedang la darabtuhu bih benih karo tampeleng bi abdina entok gelere saking cinta naka Rasulullah remaja selawat karo cengeng biande innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima maca nikah sekalian apal menhi pas maca nikah satu sekali Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi Allahumma sholli alaihi satu sekali mun nikah ya laki mari pujang maghrib ben sopu pentan apa ka Allah bi lebih mun malam Jumat anapa mun malam Jumat palain bi Allah teh lain beda-beda piteban malam Kamis piteban malam Ahad malam Jumat nih ke malam semulja cuman Rasulullah inna fi lailatil jum'ah la sa'atan saungkuna setiap malam Jumat Arya bede waktu sasaat berempat sasaat beda ulama ada buaki sasaat nikah sejam beda si ada buaki sakece tapi sasaat nikah beda neng malam Jumat
keng bi Allah esempen dirahasiakan mubhamah. Apa kol peto, apa kol sanga, apa kol 11, tada ring tau dirahasiaki bi Allah keng mun tepak kasih sasaat dia mun adua ke Allah debun ulama tahu sampai ngangkat tanang ken akar tekbei langsung paring bi Allah amin. Bu tepak teh kor sampian riyadhah carana kapan kemis laku nih kemis maghrib nyetak sampean sampai subuh tabah maca cong abuh ya berapa jam karo teh di kol 6 kol peto kol belu kol sanga kol 10 kol 11 kol 12 kol tong 2 telok 4 le 10 jam teh jak karo 10 jam kapan kemis nyetat sampean teh mula wirid mulu gini pojong-pojong wirid pole doa aja bambu sampai subuh tepak begini keng tinggi bagi bah macam cocok abu nih kan nih kula riben pengajian di kakantoh kamu murdeja kedu bara kan kamu murdeja di kantor kedeja kula ke pengajian kedu timur kedu bara ni ke bede puju saya ponas mana ke pasir kalau pai bulu le puju ni katretan mun dut wudu caretan nah setahun tak betal wudu berarti setahun tak akan tok minta mandi ya wudu setahun tak akan tok coba mun sampian cok pun tak 1 tahun semenit berapa kali kenton bila bireng bini jo keja ngadudut mun tahu ka Honda CB mungkin apa mungkin 1 tahun tak akan tok 1 tahun tak tae 1 tahun tak polong ben bini 1 tahun tak tedu iberi waktu 10 jam cocok. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat sesami mulja sebutan kula amulja aki manggana tore kula ben sampian buat bangga Rasulullah buat bahagia Rasulullah jangan sampai kecewa Rasulullah mun Rasulullah tahu saatnya aki agak apa cinta Rasulullah ke umatnya tahu saatnya aki Rasulullah ni kabi Allah ipa masuk ke surga kapan masuk ke surga yo lati kapi umat kita ada abeli keluar Rasulullah teh saya sare kula ben sampian umat nih mangka debun Rasulullah sengkok bakal tanggung jawab katang umat sengkok bakal abela katang umat kalaban syarat debun Rasulullah tang umat dia abejeng sampian orang bener Septemur bakal ebela bi Rasulullah hor sampian ring bener sep abejeng keng munta abejeng debun Rasulullah engkau tak tanggung jawab abejeng kiring kanto saya nggak jegemun bejeng ria cetak as-salatu ra'sul ibadah bejeng ria cetak ka ibadah bila beda kata-kata cetak are paling utama engki penyaring engki bila beda kata-kata cetak contoh Raisul Qaryah kepala desa cetak kadisa kelebun itu sakit cetak ria paling utama kelebun berat cetak
berak kelebun mun gula cibi teh soro dadi kelebun tak usah pele langsung dadi ja iya ja tak usah pele langsung dadi apa boleh ki apele ye jon tak dadi teh iya pele kelebun bagi kiai mun sadia mun tada pesena pas ke hori bah acalon nang bener September dia keng tada pesena ya paling semile kampak ke kohiri ben rajina putrana dua engki na bangki kula pakai tahu sapele aduh berak kelebun anapa make bener salah lol bener iki make bener salah ka rakyat kelebun na amotoran polan santa bener ngarek ki lorong rakyat dah mangkat kelebun wung polan tak gelenun kelebun nah depak pahaderek mun la teti pagi ngocak mantera pelia pole urus ragelu arwah kelebun na kaburu ngebut tak mikir selain beda telepon wak rakyat tak gending tabrakan pahalerek mun la teti urus ragelu mangkana cetak nih paling berat tore nih badan nikah paling berat cetakan mangkana sampean muna sepeda motoran bi pemerintah esoro ngangkui helm takok labu cetak tabentor mun cetak tabentor sampai otak gingser sabadan tak kira normal kabeh colok nyacam mata werluran make tanang lah seboreng ekoi cakoy arapah cetak lah tak normal mangkana make tedu ngasih event talent cetak napa bengkong penyareng cetak napa bengkong cetak mun bengkong se event talent ya kengan nuruah mungkin apa mungkin make tedu sampean kan yator ting tedung bengkong kade tengah leer cetak ama mun tedung sampean saya ngajak lek cetak sabuk kade potong leer gitu iki nama iki pada ben sampian marena mbu ro empian boleh mulai dari pengajian ketemuan ben orang dek tanang ngasalajuk biasa ketemuan ben orang tade sokona biasa bahkan saling sapa kamaai keng mun sampian mulai marin dari pengajian ketemuan ben orang tade cedak kak buru teh tindetin wah pada ben ibadah salat nikah cedak kak ibadah artinya sampian makan di tanang mundek cedak kamate make beda soko na mundek cedak kamate ibadah sampian make apasa mun tak abejeg make zakat mun tak abejeg make sedekah mun tak abejeg teh terima bi Allah mun bagus bejeng insyaallah ibadah selain bagus amin Allahumma amin hadirin wal hadirat sesami sami mulja rasa cinta ka Rasulullah itu rasa lagi ya kula ben sampeyan nika mak orang si paling bejo tak toman ketemun ben Rasulullah keng iman ka Rasulullah mangan bi Rasulullah ji ontong saya tak ketemun ben engkok keng iman ka sengkok alhamdulillah beda saya ketemun ben Rasulullah ilmu mimpi ketemun ben Rasulullah mengkor amimpe orang mun amimpe Rasulullah aro betul-betul ketemun ben Rasulullah setan tak bisa ajelma Rasulullah setan tak bisa aropa Rasulullah tetapi mun sampian amimpe Rasulullah sampian betul-betul tapangki ben Rasulullah sampai ulama bedema debu orang mun amimpe Rasulullah dia berarti sahabat keng malarat mun kata rohku tak kapi teh
sabareng saya baca nih kan nih muntara mimpi Rasulullah maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali ente dengar pas maca bismillahirrahmanirrahim 5 kali Allahumma bihaqqi Muhammad Allahumma arini wajha Muhammad kula macam lolo keng tak peman amimpe mun amimpe apsa apen malam ana apa kudu betul-betul soces eta pangkibeun Rasulullah teh eki panyaring eki mantar muka kula ben sampean ngaule syafaat Rasulullah amin Allahumma amin hadirin wal hadirat sesami-sami mulja lemulot ni kamak sebeda waktona bulan karo mun molot tak ada waktona terus sebeda waktona ria bulan molot bulan nah mulai nyetat bulan molot tanggal setong tanggal 30 terakhir kata tanggal setong boleh dia la Rabiul Akhir bulan molot lah ada tetapi sebeda waktona bulan molot tah tapi mun molot memperingati kelahiran Rasulullah engak ka Rasulullah tak ada waktona teh bila euy pada amulot bulan molot iya amulot bulan Rasul iya amulot bulan haji iya amulot bulan puasa pada bahkan amulot benareh patot amulot ben bulan patot amulot ben ejem patot amulot ben menit patot di sampean tandi ben mangken tero amulot tah si andi tinggal bulan Rabiul Akhir bulan Rasul pada tadi bulan Rasul bulan Jumadil Ula mandiwal pada amulot tadi bulan mandiwal sandi PCE bulan mandil akhir amulot pada bulan pasah pada alhamdulillah napa mulot ni ke intina ungku mulot ni kasih saungku na ungku napa seebek ta Rasulullah kalakoh napa seelarang Rasulullah jauhi kalakoh burle-burna Rasulullah banyak burle-burna Rasulullah termasuk asiwak yang menandi siwak Mekaan doa jadi yang sampean kadang mun beda orang datang dari Mekah ting aziarah mun karo ibri siwak paha kecek ya siwak pola karo antara ka sorobe jeumni haji kuat hari penting pertama sampean mun beda orang datang haji penta duana karo parapan mustajab dua aing zamzam hari sepenting ma'u zamzam alima suribalah aing zamzam ni ka paling muljama terus lagi ya pas minta siwak ruah dia tandi siwak Mekaan ngakui sorban pada ngakui sorban tadi sorban kui koncon kalam pada kulan di cerita orang istiqomah asiwak ini terakhir bah toron bulan ini ma ampun ya mun ko orang ngunceng tibi sambil teh Allahumma sholli ala Muhammad beda orang lambek ke istiqomah na asiwak ngak apa jo ngak asiwak awiri teu asiwak maca Quran asiwak adua asiwak tedungah asiwak ceuk tedung asiwak kapan tedung apa guna asiwak teh ceuk tedung sehari beuni rokok teh mun kakek kan rokok teh ceuk rokok beuni aja kapan ceuk nyari siwak setong waktu masuk tedung asiwak tedung parapan tedung pas mate mate empon benem depak ke kubur rabu iwi malaikat
periksa nih kalaban pertanyaan sebiasa. Marabbuka, siapa pangeran nabeun? Jaga beuni taras saja mati, aras jaga tedung. Jaga panyare siwa, siwa ke. Siwa. Periksa nih boleh malaikat. Marabbuka, siapa pangeran nabeun? Pahunga, siwa kok. Cebu ibi Allah lah malaikat dia yang dari istiqomah asiwa lah urus-urus pamasok ke surga. Amin kok teh. Lapar men teh. Dia le merengakan teh. Mungkin bulan mundeng lapar lah karena ada iya teh. Orang mau lapar lah tak kira konsen teh. Kan mangan pakai tukang syuting juga pelapar, bahaya mun lapar. Beda kiai sepon di timur teh, nyunceng pengajian, tukang syuting lapar, pah kiai naroi syuting pah kalak colon mulolo teh. Mangan juga pelapar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sengkok salah na setong ke Allah bi Allah iusir dari surga umat Muhammad apok tompok salah na pun ari la nyala pun malam la nyala ke Allah beuni karo setong atosan bahkan ebuan bi Allah ki pamasok ke surga. Amin Allahumma. Dua tang salah setong ke Allah iusir dari surga engkau ki ibengkang ibad bi Allah. Siti Hawa abengkang, Nabi Adam abengkang, umat Muhammad make karo lanyala ke Allah, make lanyala mulolo ke Allah, ada si abengkang. Jan meler, jan bagus angku ya. Congo, sing angku BHS anyar lalamiri. Tak begin meler aja, saya mau nyabung deh jero. Congo mau niki kiai saya tak toron di masjid apa sarunga? Tap mangga. Bin Saleh, cap manggis, belikat, tegi, sabab Rasulullah, telok, sengkok salah nasetong ke Allah, salah iusir dari swarga ki ipapesa ben bini. Umat Muhammad magilakulanya lah ke Allah, pakun apolong ben bini nah. 4. Sengko iusir bi Allah dari surga tang salah setong jebun Nabi Adam. Salah sengko iusir bi Allah. Engkau minta sepurah Allah tak terima bi Allah. Puluhan tahun asapura sepas esapura bi Allah tinggal engkau bedeneng tanah sot ke Mekah. Umat Muhammad korla atobat asapura ke Allah makai bedeneng tanah madura pada esapura bi Allah. Umat Muhammad reparaja itu sanakor atobat. Apa boleh kun karo abejing nyabung kaki kor atobat. Seno, tahu ke seno? Jualan kocor. Ku laku make Pak Apel lah kesembuh. Ada apa? Putima masuk swarga. Intari bi Pak Apel. Ma, Putima kaki. Yang kopel putih mah bener sep temo iya jadi masuk swarga kaki mah ada apa bel pakai lambak kan jualan kocor mah aja wa putih mah iya kok jualan kocor kan kaki apa sih beli pele dia masuk swarga kaki mah dari iya cara tanah engkau mereka jualan kocor kalian teng mule masoda baga Roma, pah bode mirame Roma, istin Roma aja. Bode lajur orang lagi bini kuatannya. Bode napa Pak? Pengajian Bu. Karena orang ngucap pengajian ku amba gelu ngaji. Mangkana kiai na perpaan murok di sasongkuan pote. Kelamping celeng, sarung celeng, orang ngagenteng deh. Gelu lah. Gelu. Munda alam tibi siapa sih ngalam menjelakan labak coba ongku thank you Pak aduh iki ini iya ke kita pas kiai dia ada bu mada Pak pun Rasulullah ada ibu minat zambi kaman la zambalah
orang si atopan dari tusah pada ben orang si tandi tusah karena tusah ni sapora kapi bi Allah ganjian ko atopan ambu bata jualan kocor masuk suar umat Muhammad or atopan mun umat Nabi selain lambek salah mangken kiai siksa bi Allah mangkana umat Nabi Musa lambek polan tak apa jeng langsung bi Allah pateti mutak umat Muhammad reng bener sep makita apa jeng ini mabede si teti mutak mun pas umat Muhammad reng bener sep re papada ben umat Nabi Musa bila tak apa jeng pahe pateti mutak insyaallah si datang malam satire benyaan mutak ini kakapi sabab Rasulullah mangkana amulot mantara oleh syafaat Rasulullah amin pon kan kanto kulaku boleh mama desa ti ya tak tulis sonoreng ulam ya ang ketibi melapal pal molo kaki mantara ki ketemu na boleh tak ketemu boleh mun temu di swarga kula mun masuk neraka sampean masuk surga teret kula ki motoraki ka Allah ka ento simurok abdi na kuah mun kula masuk surga sampean masuk neraka ya bes segelu teh jalan meleroy beda remah teh keng mentir masuk surga kapi amin Allahumma mentir mu keteti ilmu barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم خذ منا وافتح علينا أبواب لا إله إلا الله كما فتحتها على أهل لا إله إلا الله نسألك يا لا إله إلا الله أن تحيينا على أهل لا إله إلا الله وأن تنور قلوبنا بنور لا إله إلا الله وأن توفقنا على أجراح دار معاني لا إله إلا الله في بحر لا إله إلا الله وأن تنزل قلوبنا إخلاصا منك يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.